45,000 طن جه و گەنم پارساڵ جۆتیارên شنگاڵ دابوونە حکوومەتە عێراقê و هیچ ئەوان جۆتیارە پارەی خۆ بە یەکجاری وەرنەگرتیە. ji ber kêmbaranbarînê jî îsal kartêkirina mezin li cotiyarên şingal hate kirin. Newaf Hesên yekî ji wan cotiyara îsal ziyana 10 milyon dînarên Iraqî gihiştiye. Baran ev sal nehat. Tiştek nîn. Natit bênî dexil di mehî dê derasiya 20 rojî dê derasiya pezî tê de ye. Vî tiştekî meselen merhebiya kirin alê hikûmetê ve alê minedima ve van felaha bipirsin zanben çawa ya halê wan çawa ya çawa xesirîne herkî mevcuba wî jê re bikin. Nêzîka 400 cotiyarên şingal îsal devîşkarê çandiniyê berdayîne ji ber nepêgîrîkirina hikûmetê bi cotiyaran. ملکی خوی سر ناوی ما ایسال ما هم وارهلم ترکتر دیسک در راستی چند مفروتن دعم ما حکومت ناکا دراوی ما و 2 سال بحکومت مایا یه ایسال نزینگا 89 میلیونی ما یه پار نزینگا 40 میلیونی ملبال مایا نتیجه تشتک دیار نینا. پشکا چاندنیا دەڤەرێ لەگەڵ حکوومەتە عێراقê هەوڵ دەدا ji bo înana parê ewan cotiyara û qerebûkirina wan. Ev 2 salatê xezinandin mewsimê par û mewsimê ev sal hate xezinandin sahê de. Ê par hatan hozd bijim nêzîka 10 sedê ma hîj necazandîne diravê wan nedayîne tê sikûkê wan nehatîne. Ê îsal ji binî hebek nedayîne tê hatano. تنسيق ما مديرية راهية مديرية مرة هي مديرية زراعة نينا مرة هي وأكيد منسق مع المحافظة جهة أمي جينا إن شاء الله. نێزیکا 5,000 جۆتیاری چنگال هەنە و زێدەتریش 20 ساڵانە دەبارە ژیانە وان یا سەرکارێ چاندنیەیە. li van her 3 salê dimahîkê de jî karê çandiniyê dikin û salanaş 10 milyon dînarên Iraqî heya 5 milyon dînarî ziyan digihête wan. Li gorey amarên çandiniya şingal cotiyarên deverê îsal 600,000 donim ê zeviya kirîne cih û genim. Ji ber kêmbaranbarînê tirsa wêkê heye îsal keda wan boş biçê. Tehsîn Qasım, Rudaw, Şingal.